Shobelegereza no kubwira ko kumukurikira Kihavu TV omungano zage. Bino bisanzi obuli twakayimangira omukagombe kabene Kihavu TV. Tukalishonda tubayereke ebyashirika bono buno duba oku kibuga chabene top 5. Ahantu Kihavu TV aganira abantu organo lobwira walujuki na wamvuma emalanga mbirega bavukazi nabavu banene balamire hano lagoma. Byagusimisa ogabo lugano onanafuheke kandi omuganiza wakaboheje guli gwa kamaro kugerera olulugano bulala olujuki arakirimo mvuma no mvuma atali olujuki kugerera ejihango bacaga obulo mugani guli gwa kamaro no gwa bulagirisi. Nabavukazi entwali kazi koko gushubiza kwekira kishubizo cyazene nempa magazi ompa magalesho kuluza jabujenje bwino labisanzi bidero tuli ku en direct Kihavu TV tukuletere olugano lushambere obwira butaba mu bugeke otabonera go nyumba ko bali mugeke geke ahete hitya ahete oludiki ayufuire mutacho akakumalira mira rimutaganirwa okubutwa abana bani habonekana wanjuki na wamvuma olujuki mu luyinji hibahinga nangana hanola emvuma ye pijo obona ko olujuki ne pijo bwira bukibangaja mvuma nakisimo bemwira wani wumvuma mu birema tubebera twembi ne chubwira bukomere wewe atukulikira Kihavu TV muno nalukutu lwa top 5 walujuki ayemera wamvuma na ayemera obwira bwakomera bakazigenda bajihigira haguma munyumvirize to lyo lugano obwira butali bolo no mwira ataba mu mugeke esikuzengano ziralegama lusiku luguma wamvuma bwira mwira wage walujuki burujihigira emtambi wenyanja kakula bagatengo kwiju bayambukire ngombo kula bagatengo kuchizimba cyenshovu bayambukire kale banakala bali babalala omuhusi gunene nako kwanava kwanje bakala bali umunyanja omuchanya gwana hubanga wolujuki ndamisi ahezi omuhusi gwana mumaliranga he okunyanja koko bwenene ego wumvuma yachigendere anabugana mwira wage ayotere anagaluka anabugana wolujuki alukunyanja yazirera aburenga hajagi wumvuma anadiraye gwama buhaka bunola kutamwira wani akatenga hanola nakute nankajira weli wakulikira akatanda Kihavu TV katanda kengano wumvuma anagaluka anajiche hizi ebutambi anahileta anahiro kunyanja anawiro wolujuki onyafukire kwa hila hizi hano abo makala obalale tugende kana nyafukira ko hila hizi abira mama ali kunyafuka anakala nyamba weta bale panyete na jiro ku maternité anakunguzo rubintia sawa nalikolo banashubala kandi bombi orugenzi lwana yenera bakala bali mwisho lya magonji wolujuki yali okubwaso wumvuma na yali okumbeke walujuki anwanzo kulaka mwira wani wumvuma hawo mankula ngenyo njina kulali nka nyehanya magegere hitya hisimba yabushabusho musi kuligwahunya wanjuki wamvuma na wiro menyo akayubaha hali hanje wanankula lusikuluguma njintana kuyibirira banakole bali batantola kusiganyine esho na yalanga magonji gaki yono no muzereti alangirire wamvuma hayimangire akalali afola sonda mumalira kalamo muhifuba he wolujuki anamubona
anabwira wamvuma we omanyage obona oli rweto muzereti wali alingiriza wonkula gwo kunyanja olukigiranje nakushabana mu bino labisanze intola kuoluzuki anayanda gere onjuko ali alasho muzereti yana sibya hilisho higuma mwisho mwali lashiro kumizereti ana sibya hilisho higuma anja bankoli arole position zindi injo kuoluzuki anayinjire anatagera mulila alalisho lizibwira mupa Niro muzereti ntero kwanji bukira hashi arondero kuchigalagula kuna mafa we na mafa walujuki na wamvu batolo mulindi bana libiza bana fuma bana senga hola emunda bajaga bombi walujuki anabwira wamvuma ana kukulaga haliri habire nanga awonkulire haliri habire nanga kusigo mukalamo tawuta kamaliro windi akamaro omwebyo nebisanzi byene byola obwire bwa wamvuma na walujuki bwakomera bacheje hango muhavuli wankulikira mushuli hano muzembo munande akabira koshi nyama batabala nabalange gwikazene walujuki analuma abantu boshi atakaluma epijo gwikazene wopijo analya byoshi atakali olujuki bachireje hango nejihango cyabo cyakomere gwikazene obisanzwe bijwa shambala akabolugana lwa kusimisize aho nyimangire nakisima ofibando omufune wenene nokudesha koko à la salle, s'il vous plaît, très fort. Shukuru wenyu jabu jenje obasima Colonel Aji okumagoma neju nokuleke yindi milimo na onyoba kushabalage anakulange tugende kiro kumviriza nako bakoheje kibazo fakachire tunali haguma tulegende kiro kumvikisanya kandi no lugano no lula okushene eju Kihabu TV wakajo mu YouTube wanakiriko motu Kihabu TV nagera bono buno nabasangiza ko hisi gisihani umuko shambalira obwira bwa wamvuma na walujuki okubuli bwa kamaro yakagusimisa wanjona kwentami ikakugayisa wanaleka buzera bwa kabulala wira buzomva rwenzo
Pamaiko kuzinda bwe kigabishwa libeteganyize okulisikula zene okukinole kibuga kya bene top 5 abantu basimire abashagalukire balugire nabandi banywere okunta mitwali hesi esiku ziri imbere tubonane akonyo bashondere anasimire abatabale anabalange Kyavu TV alamagumana nenyu otibiraga amangu akabona olugano lugusimisize gabira abandi oguhandi Kyavu kigendekere okumvikana ugabe onasime onatuhe n'umuganiza gwa kamaro kugerera enyungu akabomvise umulugano lwefu koko